Tuir Presidente Parlamento Nacional Aniceto Guterres decliu sosa careta fong do que usa careta tuang. Aniceto Guterres informa ba jornalista Sira terça-feira lorontol nulu fulang maio tinangne hafoi hasorumal ho primeiro-ministro tar Matanruak ia Parlamento Nacional. Presidente República interino ni hateteng sosa careta fong decliu do que usa careta tuang ho di halo despesa bot. Sosa careta fong decliu do que usa careta tuang que halo despesa bot itu rugi hela dit. Então ele tem que putar otak. Buat nih aneh saya buat simpel. Iya rai hoto tu yang muda hoto tu halo. Itu timor memang bahasa itu. Parece tambah ita karak bisnis ho bengkel sirne para tu. Foham bengkel sirne ne. Per bengkel sirne explora estado. Então ita tem que usi kala kereta tuan be doro kona hadiah vamos ladia osa gasta vamos ane sendiri. Gasta bot liutang do que sosa careta fong. Então não tem que halo alienação masa itu ya. Se sosa careta fong magia então sosa careta fong. Halo ti alienação. Mai be legislatura ini dalam ida tahu tete. Legislatura ini la colia ko na ba sosa careta fong. Orsira legislatura fong mai mak bersira mak orsira kisida atau sosa kereta fong atau sosa hira awal hau urat presidente parlamento ba legislatura ini au tem que halos estão ba patrimônio estado dunia que aula koi using buat orang ba fal legislatura fong maksudnya kita lalu em termos de despesa do estado tambah ane itu boleh sira acompanha durante o mandato nene ao tenta alona vez itu reforma itu para menos despesas do parlamento. Ini resultado itu. Orçamento do parlamento tina nene quando antes nene aslos dia hau ne tempo nene hau começar. Informasi baru atau hatune makidene. Ida magwa tabe. Ba manutenção careta sira nene orçamento as tebe tambah careta ahat mapara, careta tuan mapara. Então, para tu hatun despesa ne, despesa estado di parlamento ne forma itu. Kereta ini kan masih dalam. Kereta kami kuliah liwa ba tercera legislatura ne problema que kereta tolong nulu resin 5 ia hela deputados ex-deputados ne iya tercera legislatura ni adalah rel itu kereta agora estado to agora la sidang berada mai ini ya turno Mai be tuirnia ia legislatura fong maine hakarak sosa careta fong olai ne problema sirniang hanesan presidente parlamento nacional tem que halos gestão ba patrimônio estado siralakoi husik todang ba legislatura fong mai. Reportagem Sabina Sansa, televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no farretutang ba media social Hotu.